Yilo butuman hemloka, anya na tanapa tuman kongkabu, judai mong payanga, mong changma, mong tatak yang apay bulan ngonang hayang boy, yop chang yop tuman yaha makawang danyag yang tuman paya. Kawang ngaw sakija hemlok saw matawinang, Jeremiah chapter 33 verse 3 minang, atanyek pa hayang atawan nang de chanlak, tawan nang de yasan yali hayang yasan lakpa cheng, nang hangu singi yanang ipaning sa kawang inang ki tawjing na, tuman kongkabu, yahama, mong payanga, kawang song de tuman payanga, yuyu jing sangsi hangi ngonang ki, hangi pa yogi sang lakpa, tuman ayan mongonang ki tawjing na kawang da, hadaulan kongkambua nang hay sing nang hayang nang hay oklang ngonang sa, kawang da tuman na hadau, hemlok changlok ka isong da payanga nya kao sa hadau, chain tamnang, tuman hemlok ka hem number koni tapan pemanga 235, amay ma monglawa. To do my work. 296. Your blood Tatoya, did you think to pray? Hymn number 296. Yeah, ni tanpa Kristani
number call him to 360. Jisu te tawa ilagyang. I must tell Jesus. 지수 뜻하고 불쟁이 낙양 아들과 사하 여호부야 도소시 원등 이여부 발라 이야의 징등 어워딩나 Koni Teduma 8 that 298. Jisu Songto over Vinha, sitting at the feet of Jesus. more
lan cham se yong yang a hem number Kholi Panmatu 419 at the cross tang pema mui lan cham se yong yang hato hem loka mùi lan tờ nắp máy Krista tăng bên phăng mơ Wang Shim Pa Bu Reverend Yongpa Anil Christian Lan Tên nhị các Wang ở chào nhùi nhị sẽ Ocean các Wang khâm trình đờ mùi man yu lạc trình nè yoi hăng kỵ nhị tâm hàn lạc trình nè các Wang tờ yộp lạc trình nè Ocean y ở chào khâm trình mong tờ ong ngõ năng mùi lan tờ Krista mơ Wang Shim Pa năng Anil mùi lan tờ mong mây bu awang nè hà đâu ngào China tâm năng Tàu lai cha hà đâu kỳ ý năng Awang pa puta pangao apong pan mavok aliang tat mawang yang pan tengoi. First Chronicles chapter 16 verse 8 to 10. O yungwan pa da minyong pu pa do. I min pong tam do. I hang hi leng yang ki chat lan da China tam do. I da lok tam do. I minyong pu hem lok tam do. I leng pu ya san ya li tui so lan China tam do. I achao pa min mukti shiwa do. Âu yen mong chang yungwan pa yam nang hong li mong ong do. Hatawa kawang achao ngao ngõ nang hataw ngao kaya moy lanta kawang moy man pa. Tuman tay chan lai I pu ma may tam ya ha. Hataw hem lai tok pay yi ma ep lak. Tok pay yi ma ep pu
lai pha lung tat pan mani page number 12 anio tai chan lai 8.1 Breath of Life ayan ha ying tai chan lai 8.1 ala pa chang chapu ilak anu lai pha long tat pan mani epso kama taman muilan chama mai tam ya ha to ki ilak ala pa chang chapu ayan ha ying Breath of Life Jisua imante I ating ting ha ma tawa numante inang mosa hangi halak pha wang ma pu yichi hayang poi apa numante ating pa ha ying wang ma pu phanang imana ite I yungwan pa tuman da tau pa ha yeng chinda ya kai au hi pa atang ta pailak kai se si yenyau lak hayang au hi ata ating lak ya pai au pio yang yalilak hang chingna apa mongpua hato au yenna aha ngiyang ki hayang ida atung lak saya cintapu ayan taulak tau wang mapu paipu ayan haying imana ayan taulak hayang hatawa yoong taulak chingna taupai muilan da ka wang muiman pa teman tui wang pune teman muilan cham yong yang wang tang yopu ya lak to khai ma muilan cham yong ha wang tang yopu ya ha wang tang ma ngo pu upa nang min a chao hana nang ang ching pai ke wang tang ma hang ke ngo ya pai ka tok nyu ma tau ki nang mong hana Tenyi halak tuman te ya pa yo hayang tuman hang ke mi ameng vun pu ai tau ki teman anu o vun pa hayang atu te tuman ta voi saachi ameng pa mapu tikya hang ching na nang ang ching hai wong hai miti siwa cinta ngok nang amen melan shot kai sa tobu nam nolak anio takpulan chine yoblak hado muini vekan nam nolak chine teman pai niompa reverend ide hipak pa tamnang Cinda deman cai ngobu kawangau yang yalak patanap o yalak patei dau ne tamhunang. Tau ba tei dau ya. Awa kai tai lakai ia kai watlak hayang awa wang mana tai lakai ia wang mana watlak hadawa kawangau. Tanapu hadau offering wang bangbu tobu hadau sahana yemyang hayang boy tenyi mondown ma hobu wangnyak ya du show sabayong bu noksalan maabu
chu wan ye mai bu ho bu bong de yu tanapu hado offering dialog no manu anu envelope nam no ya bai bu nok so ma do bu hado lanu tau du mu cham wek yang relief tu so de chon lang onang yo ya fan ma ke yu pai pang chim pai government set up pai organization pai mai dam ya ngo golak hayang boy aniu yalak pa church platform ja as a church taman pai bu hado ma cham ma yop kum bulan bu ngonang li bulan yome maya bulan yome tau jing ne church o directly hado sangabong bukan me yak yunang bu se mai dam ya ating lak bu fai tani kawang men tau ba to bu ya bai nang hado nam no ya bai lak jing ne taman fai sosan balanda hibak phanang. Hymn number 202. Tamana cham se yobu hibak yala. Anyay na tinyi. Sangay bongbu yomo umbulan mangok la. Anyo libu noksa menyibu mudslide landslide me. Anyo takaden bay libu pan pay nyaye pumaynoka han mong jama funeral taidam nam noyangi. Ayang amaya pauja bu ngonang nokpung yinang bulan ngonang tau kama tanyi damana ya bu hado ya abai bu hado offering hayang a relief tu so hado sa yichi hayang bu tuman mongjang iman jeng na fan fa kawang mabu tulumay kawang mabu healing may dam lakpa yu damme cham se yup bagya ai chao ba adak ba yongwan ba kawang nang amoy manadambu daw ba hibak amay ayan amay chingne kawang nang de menyong bu panang nang adak ba yongwan ba kawang nang kaya tue ayong lengyangge ayang hado tuiso ayong
anyai na nang yan dambu ayong ata ba yongwan ba kawang nang da menyong bu fa bu ngawa Taiwan da lenga Taiwan da jatheli nyulom ba lom kawang nang mongha na yadambu homa ngonang be ayang boy nang amyang wena damyang fa ayang atinya ka dong nyu akan fe da ngai bu natural calamity yoma mon down do sayang mon district do sayang ado yoma noksalan mabu o mangonang iman noktan lepi bude pumaino kem yok ayang anyo moilan ngoi bong yok ayang ba hado yopua moilan nokta ngoi lakse ayang nangda ating lak pu bai kada haja tanap nangda engwana yopoi nyai na libu ho bunok salan da kawang nang bongyong adamba maya ngobulan nang maya damba anyo nokai bung yenang bulan da anyo ngolak nyu hepan kawang nang moi mantam si ayang nang pumanok katalana anyai na yoi mengobu bai ayang hangi ngosu hado kawang nang mongchang de ngau bu jingne ayang ada sipsi yayang sangai bong bulan jingne se tai dolak ya ha bu jingne tawa ayang tinok offering ya abaye ngonang hegebu nok salan ma buwe kawang nang iman mongchang puamado yang ayang iman mikpi tobu ya abaye cha de jam bong bu hado se umanok so chinga nam no lak chingna hado achao kimjing ya bai ngonangi umanok so chinga nam no da wande ngoi lak lan ayen nok sada khak shu ngoi ne damba hado shi hingen ji yong no khayang bo tuman ma yopu kawang to ba inok ta ngoi ne damba hayang nang bu healing phado yob nam tolana so ba nang mo ngai ye amen adoma prayer request mabu bayang onang ma bay ngobu hado jingno yoblak anio physically tak adin bu fai tanap do ba ajau kim jing me nang jingne hayang ninok jingne nang hayim jingne nang yu nang ba jingne ninok ka ta jingne healing tak hadin bu mai dam lak pa yoblak ngamik ya apaye nang mongchang ma tau hangki ya pai ngo pun miang kama nang jingne aya jingne noksa jingne saki ne miang yong bu oklak tawa hado kawang ngau verse cha mai mai inang kawanda ating lak bu pai yong ya se numan de tau inangi numan do balan hayang hangki yi ke balan se atang da bai gai hayang tawa numan tolumai tampani ado ngau Yesus Kristus ma bungoyang ngonang hayang tanap ado nang hayang ninok te ngau bungonang hayang ada ngau nang andio yong lak ngoya awang nginang kawang mohiman ning nai dango andio yong lak ngoya yes kawang mohiman kawang nang nginang teman mengoya anio yong lak to ngoya yes kawang nginang ning nai dango ating lak pu ya kai nang ngoya nang ai nang bu nang ating lak pu kai tanap nang tak mai lak teman jam se yu yen noksa jingne ayang ai ha jingne healing takten mong sang mong meang ese mai dambu tulu mai dambu yu jam se yu bui bang ya yoba haleluya achau ba adaba yuan ba kawang tanap nang kem sing da nang katalan pai bua ating lakbu pai bungona nang metok nyang yang pai bungona wang nyak ki yang pai bungona mong sang mong meang ki pai bulan ngonang pai sabay yung bu pi pai ngona ayang aya pai bung mau pai ngokala ayang mong sang mong meang atakai den bu pai ngokala mong sui bu ya pai ngokala ayan jin pau tam bu ya pai ngokala haleluya wang dang kawang nang dapat apa pun nang kadalan
jari ibu ngopa yen yong ngonange Nazareth Jesus Christ manma mai tam lakwa angan bong Father be healed in Jesus name hallelujah Jesus manma to by healing Jesus manma healing angan bong wang dang kawang nang apado hayang nang katalan Jesus manma mai daw Jesus manma mai daw Jesus manma mai daw hallelujah hayang ada ba wang nyak tai daw ada wang nyak tai daw anu kasih ya sa ambu Jesus manma lana dam na Jesus manma lana dam na hayang nyambu ya ha ada fear Jesus manma chang dai dam na au yan au shit nyambu ya ha bai mong chang julu ya mai oppa nan nan sa ngonangi Jesus manma tau ba nyambu ya ha chang dai dam na hallelujah hallelujah tai dau Jesus manma tai dau hado nyambu ya ha au hiya yan noksado ni salai yena dadam hayang ada dan amyang ayen jin so dambu gi bu ya ha kan mong chang mong shui bu bai au yan mong shui yang onang ge kawang Nazareth Jesus Christ manma tau ba mong shui bu lak tau Jesus manma hado mong shui bu nan la ya ating lak bu mong hem bo ayong chai le dam dam au yan au sin lai nya na tau ma pa ngonang ge ayam now yam lan ching ne dui so wong bong na miang bo job wong bong na miang bo service wong bong na miang bo yan yiba Jesus Christ na nga lam nyu abadam daw hayang anyo hayam now yam lan anyo kawang singaya kada amay na miang ngono dam bu prayer request ngonang ga wang dang kawang nyu balan yo pu de chando hayam lan na nyu balan ching na sa ayan chin yu nyan bu prayer request ngonang ga wang dang kawang hayam lan mikpi nang apo de dam ba hang iba prayer request to manyan baya ngonang ge wang dang kawang nang sipsi yakte simadam boy duman moy lande nang Calvary dang bem mabu yandambu i saibu gaya kadong yu dakadan say mayadam ba hayang ama ang ubo yaha mama bulan do amyang wanadam yanga yanyibu tulumay yakay siyom nang dolana soba nang mongay yew amen amen sotkay Tobu nam nobu anio takpalan jina yo patampu Reverend Pada Minyong Panang kawang amoy man pa. Again at this time we will have a time of prayer. Tamana yopu hipakcha anio hatagi yaha. Konyak katok ma naga katok ma hatagi pu atu amyang anio nisa painata tampa sa tamana kawang ta panapa awang pangang magna hado yopa. Ni sepupama noksa atam tu nyu nan hama sai yang anyu tau tu inok tu sai lak nyui jing yenang ren fara nok yam tau yitau anyu iman hayim lan yoma nyu palan iman yoma noksa cha me iman muilan yui phaibu phongjong noksa ka talan relative nok na chia poi noksa lan sapa noksa cha ma yipai ok pujine hayim lan inyui palam tam yang yu nok ma hadau ki tam yang ma ngonang sa tamana hadau chinyo yo pha ka wang mapu sipsi yu ha ka wang mapu sipsi hangi palam hawa tam lakai tau ki ka wang namano pha sianga sa pungang magni konyak ka tok ma naga ka tok ma hadau ki natural calamities yichi ma atu ameng tuman ayen no hoy ya tai pu tani pu ki pu hatau ki pu ngai na ta tampha ka wang sipsi ten pha konyak ka tok na ka tok ka wang sipsi ma tampha si yop lak ni sipu pa ma sai pu ki nok sa yu ma new pa hayim lan tam yang hatau ki sau si ngo pu tani pu hatau landslide kaya sau si ngo pu nok sa lan ching na sa hatau ngam mak ni ya yang ka wang de ya ha ma phan na pha pu fai tuman cham ma yop pu hipak ya ha yopa. Hallelujah, 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 praise the Lord. Yungan pa kawang nang da yalak pa tuman hatag kibu hipak sang ayan na may nangakoy man tabi. Yungan pa kawang nang da yob away. Hallelujah, praise the Lord. Oh pa hatag kibu atu amen. Andu lipelo pun yisa pa na tata. Hallelujah, praise the
the Lord. Ado kashiya hame. Ado the jisume mangau ken fana. Rebuke na mena tamna. Ado kipa natural calamities kaya. Konya katok ma naka katok ma ado kipa atu amengai na tata. Oh pa nang yaha chao nang sipsi kaya nang amadam. Ano effect na men ko kadalan na naksa jama hangga yung ngopun. Yu naksa kadalan ma hu hayim lan tamyang oh hu sa si mo kalan. Yung wan ba kawa ado pa hibak ma nang soriya pa na. Oh pa nang yaha chao kaya nang aya sanyalu nang sipsi. Yung wan pa nang biyon. Hallelujah. 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 Wang tang mengok pu atak pa yen kabang tenap nang da teng lak pu nang katalan tuman sapu mekpi nang tang tengui tepu sa tuman ateng lak nang tuman mong yoong mong miang nang mong sang nang sap nang mong anang nyam nang yungwan pa kabang hatawa katok nyu iye mai ma hayang poi kabang yaha ma tuman nang pechiang achap puai tuman sangpu tuman sausipu tuman chutai mong sangpu hongkumpu yungwan pa kabang nang nginang tau khai ma nang tang pian phang ma nang sip sia tuman tama tampa anyu noksa atam o upa yu noksa ka talan nok ma hayim lan huyim lan yu pa tam yang ngopu noksa ka talan china ya lak pa nang mapu sip si yu puai nang yaha chao kaya nang iman ta namano pa hangi pa lamma hangi pa vongpong na miang o kabang nang yaha chao sip si kaya nang iman ta vetawai pa ayong ngo pa sa yungwan pa kawang ateng lakpu chutai cha mong chang cha pai ato pa ngang magni nang tang pem song da ya pa yang Nazareth Jesus Christ amin na wang tang kawang di yopuai tolan na se upa nang mongai yo amen sa teman kawang ngau chai pu ngo ha to khai ma niom pa da konyo lak chine hipak pa tam nang Krista makan te bu cai naulan ya naulan. Kebak firme. Cuma yang wanda cia. Cuma yang wan mama cia. Kawang ye bebu. Bumenok kadalan. Oya notion tenap o. E acau kemjeng yamma. Paidige yanyiba Yesus Krista menme mongmai saya ponianang. Anya ina yen kemo yong subu. Hayang atenyi bu sangsi dudai. Konyak cat leader kan bu yin bulan. Teman minister Pajai Siel John hayang inok nyong ni woyanga. Oya notion anong ngonang ge. Hayang atenyi bu kebisiam yob nok ma. Yob bekemlak jengna. Pai ngonang ge numan moilan bumenok socinga. Mongmaya anbon ya budau China damnang. Kenap teman fai kawang ngau tamahanu bua Aisyah afong tamanga aling pelima ngok pungau ado tamahanu nang hayang topik a shelter in the time of storm why si wangka mabu lodgingai why si wangka mabu lodgingai Tamana Isaiah afong tamanga aling beli de apa hayang jam si iha. Isaiah chapter 25 verse 4. We shall read together. Okay. Isaiah 25 verse 4. Episode maa
Page number 868. Isaiah 25 verse 4. Cha Nhi Lim. Hang ching ne tui nan palan. Hayang wong yinang palan. Nang tang de phát bay. Hayang nang sangsi hibang me yan tam. Nang iman de wai si wangka mupu lodging. Hayang cham loi shembu de ya shem fa. Miang sibu kadalan inyu mupu wai si wangka ki shem bay. Yo boy bagya ganing. Achau ba ada ba yongwan ba kawang. Nang ngau dam halak chine amawang hengoi bu hangiu yenang. Ayang boy kawang nang ngau sagi palak chine nang sausan ba dau yong ngonang. Ai chubin yiliang akan mong say nang chau dam ba. Nang kadalana nang ngau ha ying oklak ne kan mong chang. Ine nyai dam ba. Ating lakpu mong nyim ne dam ba. Kadok amay ne miang dam ya. Hayang ngau bu ba hayang chai bulan. Chaki mohimanan tau bu nap jana miang adam pa se yongwan ba kawang yak te chisumen fan fa yup nang tolon subhana mongai ye. Amen. Isaiah, book of Isaiah. Tanap to mana aling apong ta mga aling palimo bu iyang gi. Ayang hadawa Juda de chumyang wandang hobu hibak ma. Isaiah hibawa. Kawang ngonang geja se ibu ngau to mana ibu ngonang. Kani teman yong mongchang hangge yi pai chim ngonang. Teman chatali cham se cham lui miang bu wak lembu kadok lembu ngiyang ge hayang ngibu sagilan teman ngonang. Kadok panbu hayang nok ngijang ngia ya adaibu lam lanse pongpan dambu nok salan yoy nok mangot na yitamba yan na dambu. Hayang precious lives we are lost. Samloy kana daibu hayang paiwan nang kibu akibu kadalan liyangge. Teman tini sapulan pai jam se sapnang. Hayang maya bulan jingnese yopnang. Mongsang mongmyang ngok bulan jingnese. Hayang anyu noksa anyu lingayelak yapan jingne. Yopuma KBCM hayang konyak kadalan maidam yanang. Hayang boy hikibu wangyak yavan mon down de hayang mon district de paiwan de. Dumana sa hayang ba si do. Mijat mili o tongbu mangi. Nang hayang ma si do anyo social media ma kushins ma tongbu ngo. Konyak song new group mo lama bu yoy nying the proof pa nyan bu mangi. At times like this, everyone asks the same question perhaps: where is God in the storm? Hadaw tongbu haya. Hadaw waisi wang kama ka wanga amango nange. Konyak kadalan numan yopua sa tongbu haya. Tau yopu kawang apakan monangge sa tong buhaya. Hayang kushin alam jaya sima alam jaya to mana tay jam sa tong ngonang. Hayang bu scripture kawang ngauma chau siya answer payang ngonang. God is our shelter in the time of storm. Isaiah ibu kie. Isaiah lan angching payang Judah shim lakching nese Northern Kingdom Israel ba ha winyang nawyang saji imandang da paino ole. Mo wanda. Saji imana maksasa lisasa no hope. Amabu yang oklak tisin bu wong nang bu enemies land
Wibalan yak mabu. Iman bay juda jat bay siong bu nuhoi. Ha asim anu doi lang bay bu. Nan se unyu upakai se ikawaw bu hibak me. Isaiah ibu hadaw ngau. Hadaw waisi wangka. Northern yikaw mo, Eastern yikaw mo, wangyang tayo kik sa wanda. Jam lui miang bu, hadaw waisi wangka. Hadaw atuyan, hay miang lang ne. Sibung ki ngay bu, hadaw storm. Judala na singangop bu, hadaw waisi wangka tau jang ibu ngonang. Wangbang bu wangyang aji, teman hemlay ma, I wangyang debu lo jingay. Senyan ngonang. Wangyang debu, wangyang wangye. Wangyang lodging se. Hayang boy hadaw me topik iho pa waisi wangka. Ano is Isaiah lai mo bu hadaw waisi wangka. Hayang hadaw wangyang chayi mo bu hadaw tayho yang hayang hadaw cham nyadada ngai bu hadaw waisi wangka bu jeng. Hayang hadaw yang len ma ke mongobu yang len lili yang jing ma tawa tuilui dai la. Hayang yang len me kem ya biyo kem bulili ne kem buyici. Hayang len bu me kem ya biyo kem bulili ne kem buyici. Len bu jing no wang me traffic rules ngonang. Hayang yang jing no yang jing ma traffic rules ngonang. Hayang experts lana hadaw kan ma ye kem lak ngonang. Hadaw kan ma wang ye lai bu kan hayang chumeng wan yang hau bu kan hayang tau kan ngoi ka ma aniu kada ye yang oklak. Hayang atau kana danger. Heki bu ide sembu ngonang. Hayang awang pang bu de kembu yang len jia len bu a mai bu kan mai kem nang. Hayang ba ogba Israel Judalanda hau bu ki bu waisi wangka. Ngaya lakai. Hayang atau ki o hokawiya. Cumang wan yang hau lakai hawanda ba a. Hangki bu yang len ne chia bjoy ye tai bu kan do wang yang waisi wang kha ya de yang ha dau nyu ya ma lang nyu si bu dau yang jing yi khau pa ye chi bu ba lam de ya de yang li bu ma bu ha yang kem hing bu lam mu kem si bu ha yang boy tau kan mamu aniu lip si bada yang tau ma li bu ma bu ha yang ha dau mix sau li na dam yang ge Isaiah hiba Judalande Mongsang mong myang nan na sabayong ngowan de. Hayang boy Isaiah hiba. Tanap teman ibu lain ibu ah. Wangyang wangyak hadaw menang jasi i. Hayang boy hadaw me yongwan ba Jisu Krista. Hayang yongwan ba kawang hadaw waisi wangka manuman lojeng ngonang. Hadaw Isaiah angching lan. Iman tok tubu kada angching bayang numan yan na tamlak kibu temong dahem longai ladang wong hem lak yichi kada cham wong hoka nau kama yang lak yang sa mong dahem hayang we in the midst of storm God the living God of Israel O Judah is with you a shelter in the time of storm. Kani kemana lai wanda ada waisi wangka nature me wang bang bu wang lam masahangu bu aji hayang boy ada storm waisi wangka teman mongchang mo ngai nang buyang hayang ada waisi wangka mongchang me ngai kama it destroys families. Noksalan meyang atam nang. Instead of houses. Ay, nok hay pung meyang bu do yung mong datang nang. Hayang hadaw meyang bu jing na mong sang teman chim nang. Hayang chama pong lak jing na teman yak lan nang. Hayang boy teman yingi bu ba. Waisi wangka mong sang mangay bu ba ma families are breaking down. Noksalan meyang adam nang relationships hadaw panadam nang
Tengi lampan bukia. Wang yang wang ye ba, waisi wang ka ba, mon lam hai panang, sonari lam hai panang, apoy lam hai panang, pom ching lam hai panang, wak ching lam hai panang. Hayang panlak yao. Hayang boy anu waisi wang ka jangot nang yo. Teman mong chang ma hokpu hayang ngai bua. Hayang tau ki bu waisi wang ka. Mong si mong meang a. Relationship meang nang yo. Lam pan bu bahe tau yang a. Tau ching ne. Tani teman pai ngau bua. Ka wang a lamo ling ye eja. Ka dok o anu ling yao ye eja. Hayang ling ye laksa ting lak nang. Mondau na government na chia. NGO la na chia. Hayang chateli teman nyulum palum chia. Jongai lam. Hayang CDs. Jeng nyoy kongkembu lenga yeglak sa ating pungonang. Hayang kawang ombu gaya hadaw tuiso lili. Kawang restaurant yang atamlak. Hayang boy ngibu tuiso sa aci. Hayang boy anyay tanyi temanat. Tai daw nan tamhu po. Broken lives. Broken lives. Ayen, Aushin, Mongchang, Bayang Ngonangi. Hangi Jingne, Hangi Kaye. Hangi Bu Waisi Wangka. Tani Mondang the Hobu Ba Waisi Wangka Haya. Haya Alo Ba Waisi Wangka Nang Mongchang Bayang Ngonangi. Hadao Yongwan Ba Kawanga Lenga Yelak. Katoko Lenga Yelak. Katao Lenga Yibu. Tau kema a shelter in the time of storm. Hada waisi wang ka wang de, hada ka wang nang hayang a ching na lo ching ngonang. Storms we face. Waisi wang ka teman by hobu, hada ching. Teman singlak ching na ngang wang de. Not every disaster has the same cause. Some disasters result from human carelessness. Yung chumeng wandang, haubu, hikibu, waisi wangka, juwan kadok lembu, kada libu, hayang nok ya daibu, lampan bu. Atau hangi kaya sa yambu na miyang kamaa. Kada teman kan yiting bu jeng ne, ngai bu o ngonang. Iyang pai de, ngau yang pai de. Ye chai bu, sing yang pai de, ye ling bu, ngi yang pai de, yak ye lik bu, ye po bu, hado human carelessness kayo ngai nang. Hangi careless, planning yenang bu gaya. Hayang environmental destruction, of course. Wang yang wang ye. Ya baibu hadaw ngonang, hadaw gayo teman hakibu atua haunang. Hayang corruption, kulay buhay, greed anyay yahubu. Hayang negligence. Hango aji ja, mailak aja, mengoya sa cha de care yin yang bu. Nok hay nok pa man nalanui menday sibu. Nok hay nok te karilam pay na yitam lak sa wongbu. Kebisya members lan. Ay kadok pa ni nok chingama. Ngin ba nang apabu ama? Hayang bo ni nok lim achinga shengam a sipsi hogam a hado koloni wat lan sibude mangpaya kem na yidam ha sibu tawai nok te emergency mabo kada pu ye ina sibu yisigam a lama kem lak lam kem nala a tai lak lam tai hayang semen lambi o maya sebucia. Hayang boy. Hekibu, yetai dobu, ignoring warnings. Wat lana, hangsen me ibushi. Administration lana notice hangsen me pabushi. Government of Nagaland kaya hangsen me hangi tay ngau pabushi tuan district. Wai kay wang meng wanda chia. Tak kem tak yong se. Hayang wak lembu nyui ching panjing chia. Anyu hado kong kimbu me. Warning pa.
hayang mo teman tahu yicai hayang hadau yicai bu gaya teman negligence gaya hayang careless planning gaya hadau mahobu yadu sawa camloi meang burang consequences atak nang hayang tahu kibu ngai bu ngonang kawang kata nyo halan tumanda yak chong bu man gayo semel lampil leng ngai bu dang ma phabu hadau yak chong bu tui so tumana ye belak yang au ba dau yak chong bu tui so hangki mai ye ya lakai sangai pong bua tau phai ma e dau e yikamba ngai nang allow disasters are natural calamities tumana yak ayeling bu wai gai bua tumana yak ayeling okpu no umeng nang kadok pan bua tumana pau bu mai tumana pian bu mai no yichino kadok menang bu inying dengai bu ngono klak landslide lana nok ya dai bu yang chinglan ya dai bu down mana tambu hayang earthquake minwe lai bu ki bu hadawa tumana chamba pau bu pian bu jingna tauba anu jina tauba ibu jina sa yikamlak hayang but natural calamities sa tauki bude ina. This reminds us that creation itself has been affected by humanity's fall into sin. Tamana Romans chapter 8 verse 22 Romans chapter 8 verse 22 ma hakangonang hang na lingangai bu tuilan esai wong ma chamse sahang ngoye pongnang hayang tuinan nang se tumana singnang adawa wrong verse pabuki nginang the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time tanyi dengoye hadau kadoka ikawawa ngonang hayang hadawa kadanyuha anuma yaibu mawange se hadau nginang whether caused by human failure or natural forces every disaster reminds us that we live in a broken world yakaling yuyunying de ya baibu waisi wangka tumanying de yakaling ya baibu adu mahobu chia hayang inying dengai bu atu na chia alam cha tumanda tai dona tambua tamana meang debu kadong nyu hado anu kadong nyu ma nang hayang atau ngonang cha se kawang tumanda tai dona tamnang hayang kawang nyi cha heko hado kadok completely restore na meang hayang atau ba hibak ma tenyi bu yapan ki bu obiu cham yingilak tau kema tumana nang kaya se mayang cha da blame phalak o yangai bu kanu ngonang hayang anyai ne kawang de blame phabulan chai bu jingne kawang yanang cha so phoi o chai bu jingne amabu kawang so ibu jingne anu cham minyop so chai bu jingne our response must never be blame kawang de blame pha taman yang awlak yang hayang our response must be faith based ating lakpu phe pha hadau chuwan ta pong de yu pha sebuchia hadau wang yang ma ating lakpu anu selu se yobu kembu anu selu sepahi anu kawang phe yobu kemma ngoha sebuchia tau kema tanyi bu chuwan phe ating lakpu phe taman ya yong lak kawang de blame pha ba yichibe hayang our response must be compassion hayang tumana chan yilak atui sawa yayang sipsi mongchang tarap oyen sipsi yayang phe nang atobu pha degi offering ya bai degi hayang ya pai bu lano hango aji mongchang makan bu yayang bu ngonang hadau yayang phe tuiling lak yayang teman ma yayang phe chan yilak hayang teman ma mongham ayang pai hadau chu wanda hadau chu bang wandang mo wai si wang kama
yong wan ba tau hayang tinok lodging sa hadaw mongham teman ma ngolak yang. Ni subama the hidden landslides of life. Ngau yang ge hayang boy landslide has left deep scars upon our land. Hadaw kadok waklem bua tanyi teman kadok ta ame ma lubu mago yengi hubu mago ma taunang. Hayang boy there are landslides that cannot be seen, and you only know. Hayang boy landslide mangonang awo yengi nangasaha sing nang ninok sahang sing nang adawa hangi landslide si hangi yafan haubusi noksalan sakona tani yan bua amyang yunok bu jaga dia bu amyang amen si ibu jeng ne yan nang atau ki bungoya noksalan landslide hangga nok tamangai busi nok sama hangga sibasabu yunang pemyang busi hanghe kaya atau tai daw na tamhunang hayang nga teman ma odabu ngobu kaya simba amay simyu amay nang usi bulan the friend circles meyang lagiw atau simyu bay simba bay ngau yung ngau bungo nang giw atau sipchim yiyibu ngonang atau teman jing na landslide yang noksa tamhan bua landslide ayong yang hayang mondown mengibu landslide ba social media mnoy kong kibuyi ang worldwide ang ido mondown mengobu kumanok hayang nang numan pastor nangobu tinyi daw nuhui yingi ok nang yubi ching simlan yingi ok bu landslide how bu kano ngonang buyango kenap kawang songda laiha teman akung o may ngolak tahay kan bung onang hayang boy teman oba ohing magtak bungay yuijat se yui clan se clanism tribalism ngaya bay hadaw ma cha da nu bungay nang hayang cha mongham manang hadaw teman cha theli pangnyua akung jingne landslide yengi bu landslide ayong ngonang tini mondown the bible landslide mago mabungila hayang boy sa ibu kung mago yengi bu de sanglak hadawina hayang hadaw yengi bu mago lan ba ngibu mago lan bay semyang satak sa ngonang sa teman moilan na singha teman alam ling yilak sing na you wonder hadaw broken relationship ja ba ma myang dai si na mangobu hadaw ling yi pa kawang sa yo pa nok ling yi wonder nok jing sak yi wonder nang hayang aninok relationship anu may yi pa sa yo pa mondown samay bubaya fan ma namno master plan samay bubada ya abaya winyu wibala na namno wanda noksa kadalan tumano lengaya samay buba citizens na mayang lakjing na relationship rebuild na mayang iya tumana tanyi bu mago landslide mago noksalan mabu lamlan lengaya na damhunang government pressure fanang iman pong de yunang lengayelak jina kawang tanyi teman noksalano lengayegay ka dao lengayegay mongchango lengayeya
seinam. Teman as a church, siapa sabu me, ating lak bu pai, mong ham pai. Tenyi bu kia, yong lak jeng ne, tahun jeng ne, jeng saulan jeng ne, kawanga mong bu ngonang. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Takaden balan jeng ne, may lak iwa, hanyu lepi, yop wanda, hadaw ngau maka, time to time. Tawalahem 147 verse 3 mo inang. Iya maya angok bulan. May damnang. Iya awid ibu. Kawang. Ninok noksa pongchong. Maya angok nang ka. Taman sila daun. Maya angok nang. Yongwan ba kawang nga maya damnang. Iya ka daw may damnang. Hayang nga aniw sila daw no may damnang. Thirdly, storms deepen our faith. Kenyi bu kibu waisi wangka. Meke jengi bu ngibu waisi wangka. Mago kadalana jengi bu ngibu waisi wangka. Hadau kibu hawanda. Hayang atau kibu kaya a. Ating lakpu selu se tanah damnang. James afong cha aliang lima. Tasting of your faith produces perseverance. Nanga ating lakpu da. Abraham hayang job landa. Kawanga. Lay bukia. Lay wanda. Tes the meang wanda. Hayang atau kia. Tes the meang bu. Nanga ating lakpu ma. Alik. Leklak jeng na. Kawang simba sa nyekasyon oklak pa. Alik amay leklak jeng na. Tanyi, nang pai apai hobu juan sa teman teha. Hangi waisi wangka cia bio au hi enjoy na meang bude. Au tau de mong may nanggi sa yi. Hayang boy hadaw waisi wangka. Moilan na yeliang bu. Tau ki bu juan ma. Storms reveal what sunshine never can. Wang hi koma, wang hi Yahobu kana, tenyi bu waisi wangka. Hipak ma, hai singa ya bu, mango nang bu. Hayang tenyi bu wang yang mengibu kana, hada wang hi kongai menyengi jaya. Tenyi nang yopu nang sapu mepi, kawang yang buah, hada wang hi yam jaya. Yop ngonang bay, ating lak ngonang bay. Hayang boy, aniu selu setabu kana. Tinyi bu hibak me. Tau ke me, tinyi bu yadu sawa. Lai, kebisiam numana, ating lak buah hangi dang me. Yong ay, long dang me ya, pai dang me si dang bu. Kawang ngawa. Hanghidang me. Nang ating lakbuha, hanghidang me wi ay. Nino ka hanghidang me, yong nanggi. Jisu ibin lana. Waisi wangka iman pa iman ho wanda. Jisu Krista iman kunyo ba? Saya hay ngiyanggi. Hayang hagang ngiyang. After the storm, do you worship Him as Lord? Tau pa'y maa waisi wangka, hawiyang pa'y mo ba? Saji, yung wan ba, sa kuwa ima. Yop badabu kay. Tau pa'y manaksi. Jisu Krista da, yam buhay ang ida kumbuhay. Hataw kibu, ludabu hibak chao noo jinang gaja. Wangyak yadu saw, pa'y buha. Ini pujuan hayang wasi wangka teman nyo buah. Teman mong hem laka. Yang nok yanok ma si hengin ma. Ngobu mot ma. Yanang boyang. Hayang boy but in Christ Jesus alone.
mang ye đâu có phen ye nang hayang boy Christian Catalan mani funeral kandang amyang wanda mong hem yema ating lakpu yay yita. This is the faith we have, and we build this faith upon the Lord, the solid rock, Jesus Christ. Teman ngobu sehingin hakalong bu yisigama mong chong awi ba isibu hadaw duyo ni cha isma ni cha hanghe jingnai tai sa sa lien sa sa hayang boy nang hayang adaw teman mong hemlaka hadaw Jesus Christ. Jajama kawanga storm sa Jisua waisi wangka betul lakto become sido it become still. Wing lak bukai yang mok hemda bukai hakia kawanga yang mok hemda bukai waisi wangka lakadam bukan nong orang. Nangayuk wanda nangatong wanda. Sometimes God comes His people while the storm continues. Do you accept that? Hey, ating lakpo kadalan. Nang hayang adawa ating lakpo apagan mangunang ye. Nang bayanang, nang yuyanang, nang jayanang, nang sa do buwa. Yisigama noksalan si yanang, nang saa. Yisigama hadaw mo uyok, hakaa. Hangge. Hayang hadaw wasi wangka nang jingnet samluy buwa. Hayang lakadang ba Jesus si buda Jesus Krista Galilei yang jeng yang mok yang nam hemadam bu ki hemadam bu ngoya hemadam bu yadang bu nam yang kama tani ada yang jeng yang mok pa hemna yitam ba i kadalan nang mongjang nang mong si mong meng ada wai si wangka ada hemadado lakto become my daughter, my son. Hang on. Go on. I'm with you. Iya ada waisi wangka ayah dai. Hayang boy daw waisi wangka ma nang pai apai ngau nanggi mong tak sui. Si bukan moya. Ada i caca ne hay ngau kolak kawang teman baik om ngau nang. Kawang yu om sa teman yi oklak. Iya kadalan obio you win. Ali storms call us to stronger action. Heke bu waisi wangka wanda wang bang model lingbu do hingau ke yu sucing do haga ye lingbu gai. Wow. Ke su sucing do haga ye lingayo. Ward lanu wang bang model ngi mugi yici ayo. Yubi cingsimlan akan mabuano. Emergency. Hayanga Yui halak yate, ni mo yitim bu yate, yui majenang nang bu yate, right? Storms call us to stronger action. Hada waisi wangka bua, aniu teman tu so sewong sebu yak yu tu ling lak jeng na, ngai bu no ngonang kejaya. James afong ni aliang pan menyet ma, faith without works. Tu so yu omba ateng lak bua, death libu si ingon. Hada wacin de jai baibu. Libu yo mo omya pumenok kadalan. Libu yo mo omya ating lakbu kadalan. Nang ating lakbu libu kan haya yang busi. Tuy sao yo ombu demyang kama cacangca hayang adawa libu. Nang hanggi bo ating lakbu ngonangge. Hayang mong may buhay. Hangjing ne Hekaya, ating lakpuwa, tingi bu wasi wangka wanda, tui so ma hau debu, hau nang bu, praise the Lord. Ada waktu mana humanitarian service lingbu yici bu deh. Ayang apu apa mo haka linga ngok buya, haka campong ngok buya, caca cing bu mang tay bayang maya bau jak bu pong de tayu yang ayang bu all those we are doing good works. Without believing in God, without trusting in God, minus God.
ading yelak ba kawang yu ombu de kada amay na miyang ha sa ngangbu tuiso amay lingbu kadong nyo mo organization, societies, religions, mga ngonang. Hayang na nga hayang ataw lingbu tuiso wa hadaw category matitalak wongbong. Nang mga Krista ngobu jing na, kawang sipsi nang mga ngobu jing na, kawang awa haki ibu jing na, nang mission lingbu na miyang lakwongbong. Hayang na nga ating lakpo bay linglak wongbong. Hayang na nga chinoin kadala ng ibu na lingbu na ijilak wongbong. Nang sipsi bay, nang mikpi bay, yoy lingbu ngonang. Tau kema ating lakpo wa. Tinibuhat mong maabong iyang ki. Ano yung pa ngilak. Tau kema yup po ay yung buwongbong. Hayang at mana luy sa yup debu. Hadaw hat mong maa. Sam luy yup debu. Hayang hadaw yup po yayang kandabay lak bongbong. Hayang hadaw yayang tamana lingahaw bu services. Hadaw yak yu tuay de. Bay lak bongbong. Ngoy lak bongbong. Hadaw tuay show. Tau jing ne. Hadaw hangi tuay show si. Kadong yu sip si yayang. Tuay ling bulili. Granin 8 fa bulili. Yichi hayang boy demonstrating Jesus Christ's love to one another. Jisu Krista adaman na kanbu. Hayang i kanbu. Cha cha de hobu hada bungaw amay ngonang. Daw haman tani sinyaw yang lingok bulanda. Hadaw udaw sinang mongsang ngok bulanda mongyong udam kay sinang. Hayang nyuba yanang ba tong tobu hayim nawim landa. Chay naw landa paugay sinang. Wam nyu wamba yok asang ba ngok bulan ngok kamaa imanda support na miyang sinang. Hayang miyang daibu noksa lengayigay sinang. Hayang mongham yanang bulanda mongyong udam kay sinang. Hayang sangabong bulan iman tok pay me hayang iman pay cham se yonglak jeng na kawang ngawa hayang nang. The church is not only a place where people gather. Pumainok hayang kumjenga kada sa chimbu di ibu yichibuya. The church is God's hands. Kawang bayak ngonang pumainok ka in a hurting world. Maya ngobu kadok nyu jengne. Church kebisiyama. Hayang mabu churches yongwan ba kawang yak ngonang. Fifth, hibak aja nga sa loob siya nang hayang boy chaido. Tinyi aya bay hobu chuwan aja. Ngay ni teman moy lan bay hawla aja. Hawanda apong adaw ba yongching yenang ba lakching yenang bu ka sara tabu kia. Pumanok kaadalan tagama. Tahu jeng ne minit ngaban janan soya. Minit pan mengata konyo yok buka daji jija. Namana hibak kai kama tahu jam sekai kelak aja. Hayang boy juwan pay pene wongbong namyang bu jeng ne hibak yanangi. Does suffering mean God is dead? Fifth point. Teman pai sangbu hobu. Hayang hakasa sangang hobu dilepua. Hama teman yupu kawang libua. Hekibu juan hekibu yaban bai wanda. Ada waisi wangka me nang mongjang yumlak nyumba pumainoka. Kawang ngawa yomlak yoong wongpong namyang nang. Au ba tau ki bu tragedy. Chumyang wandang hawla kay tamana tongbu
Yung a difficult questions ay tong nang. Pastor Landa no man tong buat sana yo bu questions tong nang. Yup nok ta yipay bulan at yup nok ta tay bulan na tong bua wan bu sa tong nang. Hay nga social media ma hado keyboard very ulana. Bla 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 sa ngaw lilinyan bulana yung wan bu questions tong nang bu. If God is good, why did this happen? Where is God in the midst of suffering? Kawanga amayaja, kawanga mainangja. God is good all the time, all the time. God is good. Si ibunimiyang kama. Kawanga mainang chinchinde, kawanga mainang si ibunimiyang kama. Halan sina sanga sausi ngopu pama. Where is God? Kawanga amango yabu. Kawanga bu. Sidong bukaya. Some people even conclude that God does not exist. Ay, kawang ngo nuhoy yung Buddha. Nang nuhoy nang Buddha. Kadalana, kawang ngo nang si iyanan hay buja jaba. Amabu, senuhoy suklak nang muyo. Hegi bujuan. Listen carefully. Be awake. Nok to yang si ngoya. May jaya. The philosopher Friedrich Nietzsche, God is dead. Kawanga libuyang. Si bujaya. Kawanga libuyang. Iya hang na hadaw ibusi. He was not saying that God literally died. Kawanga literally libu aja sa yi. Hayang mo lipua. Rather, he meant that many people had rejected God, like some of us. Kani Christian lan atama. Ating lakbu kawang do yob kem Bible lan atama. Saji tau jam minyok. Saba kawang do minyok. Ha? Kadalana kawang awen bu. Kam yam do kam yito. Fasting halan miya do resulting ay. Na halan sing yob do job placement yito. Overage na miyang. Singaban bu disin ngo do become meaningless. Hard works. Disin na yob result yito. Taulay mi aniu. Why si wang ka? Wang yak wang miyang. Sangabong bu, tuinan bu, ido iyikim bu, pay bahay ngo. Tau kema tumana yop bu kawanga, tumana ating lak bu kawanga, hayang ijay bu kawanga. Tau bu ya ni, tau bu. Kadang yu kadalana hadaw kawang tau degi. Si ibu ni iba ija, God is dead. No manda hadawi bujude baya. Hadawi bukan mong diam ay. Lai daw ating ding ma. Teman society ma kawang ali buki. Nang yop nok ta yabay budalay kama. Nang yop yukim budalay bunamyang kama. Nang atobu ating lapu yapa budalay bunamyang kama. Hayang kawang ang jing tuiso jing ne yipo yelo bu de lay bu ne miang gama nga de sip ngo bu revival tau bu ne miang gama konyak pangchim tau bu ne miang gama kb shem tau bu ne miang gama hadaw kong kim bu a many years ago past story na tau bu ne miang gama ka wang ngo tu man jing na li bu ji a sa iba ngo nang bu hayang boy hadaw German philosopher kawang libu may jing na ibu yichi hayang boy kata nyungo wanglam imana kawang tau bu jing na lipaday bu jing na hadaw ibu kan nginam tani ading ding ma teman jing na ba kawang libu yang sabahi dan tau de ngoyan hoy kawang ayanang sa hoy talak
Kadalan o ngo sunok. Hadaw ki yanang lakwong bong. Karl Marx, tanaba sociologist lan. Sudah the Bible, philosopher, sociologist lan. Karl Marx described religion as the opium of the people. Opium si kama teman konteks ma yung kani kaya ni. Konya ka yi lo bu yi si kama cham lo ya hai na ha bu ki ha bu siung bu jenge. Jaga li ha dau si bu ji KSU ha dau pangnang. KU pangnang, KNSK pangnang, pangjim pangnang tao. Ha dau choko mo pu kani ta ha si inang. Hayang boy ha dau kani ha bu la na ba ha wang yang ba iman ba yong ha dau kani sau sana. Hayang adik na miyang daya. Hadaw tau uyok pa ngai bu hadaw ja ngonang. Hayang hadaw subject ameng opium de religion na hang na jam pen kebusi hadaw Karl Marx Miyang buwang lama kani ja saba hang na egebu. He believed religion only comforted suffering people without bringing real change to society. May nakacha, yo paning, ay mong da soy, kawang mo nang bu, yang ay bu bem, Jisu Krista me, ni jawang tang nilak, hibak lebih funeral mat, ni omba do wuyang ngaw nang yi, hekas ha kadalan te kem yang ay, jong ay lamaling ay yedam, nok opunga ling ay yedam. Tisin ti jaja jon waklem kong kembu dai buyang akan dai buyang hadaw placement hadaw nyujing nokching alternative ba awa balak shen yung new government me jagan me tisin ngo pailak sen painang bay apa ganda dai bu hangga dai bu funding justice ngoya development doi justice ngoya hadaw gibu kadalan ku laya ngauding iya tôi mày linh ya miang bu wang lam lan na tau ba pong de yu kata ling yi lak society ling yi lak pong de yu hayang boy ya cheng sa yang ha tau sa de liang yang kani ki yop sa yop fasting sa ya yisi kama muslim lan no so hayang so yang fang tu kan ngin no ye tau bai tai nang bu nginang no Ngin ya pa nang si teman ke chonya biyo imana tau no yito bukai. Addicted to religion. Kani ki mai. Hadaw yan ang gamayang oo. Sa miyang buwang lam kani ki kadalan de. Hayang imana hadaw miyang buwang lam society transform na yamyang. Si wonder. Government form Philip na miyang wanda. Gender, male, female. Tribe, konyak. Religion. Si wanda hangyan nang ye. Hangga ye iba mana Christianity. Hayang ataw Christianity ay religion si bumuom ka po junat. Tamando kani si bumuom Kalma ka ibu ba muom nang kay. Hayang boy sociologist lan may counter na miyang buba. Christianity is not a religion. It's not man-made. Whereas the other religions are man-made. Heki iya bayoy. Aki ang nyuma. Kalmak sa ibu kan. Subukan mo buyangi. Christianity is not an escape from reality. Hindi bu juan tau yang teman patai ha sa teman ye. Christianity is God entering our reality. Christianity kawang temandang the Bible. Jesus did not remain in these things. I Jisua wang dang so de yung obuda. Temandang the Bible hayang I sakbu takbu sangbu I ya yang gi. Hayang hadaw Jisu Krista I de lo lam yang gi. Either reject na yang adam yang ge, either sat yang ge, tang bem ep yang ge, mangmu dam yang ge. Hayang ni lem su ba ni yang ai. Yesus Krista. Hayang tuman ateng lakpu kawang.
reality ating ba kadong yung mo yan daya yang ini teman pai ngok buka wang onang teman Christianity gaya Yesus Kristus ada ating lak punam yang gama freedom from all suffering seji ibu deh Yesus Kristus ada ating lak gama tak asang buhang hango yenang ba mongsang mong yang hango yenang ba wai si wang ka hango yenang ba Pumay yavan freedom tawai jas. Oh bukan jawai. Oh nyaw bucai. Hayang hakatai ikap ya amai huya. Hayang boy. Naman sangapong bukan me. Waisi wangka haubu yome. Kawang tau. Naman bay ngonang. Saya ibu deh. Tau keme. Yesus bahi. Jonah phong pan mo alang lima. In this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Kadong yu maa sangabong bu maa hawija hadaw kadong yu man naman ngo wanda. Mong yong ya. Tawa hadaw kadong yu da ok pungi yang bu. Si idaw bu de. Teman mong yong lakay ngonang. Tawa kami if someone tells you believe in Jesus and you will never suffer. Never face hardship and never die. That is not the teaching of Scripture. Kada atama, jisuda ating lak daw, bungaw maya daw, hama numana mentak ja, mensang ja, mensausi ja, menli ja, si budimiyang gama, hadawa Bible mayenang bu, konyaw nang bu. Bible mayenang bu, konyaw nang bu. Tau ki bude ibu tak lai hiba. Hayang alok olay may bu jeng na. Konyaw olay may bu jeng na. Jahu nga bu jeng na. Ausing tau ki bu konyaw olay bu lantang da kada haja jim ngono. Hayang boy Bible kai dai bu lan da dawa Bible ji ji. Bible me ibu ba the prophets suffer hiba lan sangabong say ngo bude. Apostle Jesus penlan iman sausi sangabong ngo si ibu de. A new church, early church, akong wang bu ex bunga may ex teman lay wanda. Hado mo persecution. Sangabong buhay hawyang gi say history, church history matawging over there. Even our Lord Jesus Christ suffered. Namana ating lakbo Jesus Krista o sangabong buhay tangbem mapong buhay. Faith does not remove every storm. Why si wang ka tanyi nang bay hangi hawngon nang gi tuman bay hawngon nang gi. Hado kong kembuwa kawanga kong kembuwa ya ayadala. Hayang boy ating lakto. Teman ma ating lakbu kaya Yesus Kristus wai si wangka esay pongda teman pongda yu ngonang sa signang adawa taunang Job David Jeremiah lan imana kawang da why did God allow this? Where is God? Tanya kada ada matong buki imanu tong yang pai. Job o tawa hang na pu ngo pu. Hadaw ngilak jeng na. Yipu ngo pu ba? Jalen hak sebu de. Kawang de ngau yang pai. Jeremiah o sappa i kadalan hayang imjing. Jeremiah jan Jerusalem jan be hayang Israel lan sanga so ji bungi yang sapa yob yang pai David o haki nanga chin de bu de jing na tawata uwin bua sa ka wang da lamentation hem ngo nang bu sams me hadaw lilia kushin ngiya mong sang mong yang wanda ka ko ka wang da tong bu questions hayang boy Job David, Jeremiah, hadolan iman tok pay yigaw maa. Ating lakbu, kawang song da lai yi, kawang song da lai yi, kawang dang da lai yi, ngonang bu. Okay man, tanyi teman bay hau bu chuwan, hayang ngani teman bay hau lak chuwan, hadaw gaya, teman mong janga. Sewan se. Wana dai na ba yetam lak
Kawang mabu yana yata lak ching na Hebrew afong lim aleng pan manyime teman de warning pa ngonang tengau pa ngonang teman pai hobu waisi wang ka teman ateng lak pu semong se mong na dam ha meang lei ma Tenyi hobu waisi wang ka teman ateng lak pu meang lei ma hadau waisi wang ka teman ateng lak pu mong na dam ha Hayang jisua tay ngolak ching na yaha ajau pai tuk tay tangau sibukan ngonang bu kawang pai tuk tay taling tangau sibu ngonang bu Hayang hadawa referring to a deliberate and persistent rejection of God's truth Tenyi bu juwan kibu hawan de Hayang hau bu ching na yaha ajau pai hayang kawang pai Sing sing ngi apong tau nang kawang pai tuk tay bu miang kama ya jauh pai tuk tay bu kawang min miang bu miang kama ada miang wen hui yun laksu ibu ngonang yu hayang ada wa atu yang tau jing na tau ganda teman jidai lak wong bong Teman siapa yung wanda, Lord, why? Oh yung wan ba, hang ne, si ibu kawang wen bu ba yi bu kai. Kawang wen bu aji bu kai, mong bai bu jing ne, sapu ing wing ngonang. Hayang yen kawang dang da sababai, iya maya damla. Tahu kai ma, bring your dears to Jesus. Jimbu Christian Catalan. Nang mikpi tanap yongwan ba kawang song de ya bagay. Jisu Christ adang de ninok mikpi ya bagay. Bring your questions to him in faith as well. Questions ma ngonang ga tawa hayang pumano ka chan hi oklak. Hadaw questions kong kimbu yani ba Jisu Christ adang de ating lak pu fay ya bagay. Hayang do not let pain produce unbelief. Tenyi hobu hadaw takadan amyang nang ating lakbu tau na dadam ating yilak pa cham nang ayan ma ating yilak pa bahay ngay na dadam hayang boy hadaw nang de slubu ating lakbu pailak bongbong iya kawanga teman lojing ngonang iya kawanga teman niyom bangonang iya kawanga waisi wangka wanda nang hayang ataw lojing ngonang Dear brothers and sisters in Christ, do not let this storm weaken our faith. Let us deepen our trust in God. Do not let pain produce bitterness. Let it produce compassion. Do not let loss divide us, like between haves and have-nots. Let it unite us in the love of Christ. When the storm has passed, may the people of Mondown not simply remember the destruction. May we remember that in the midst of devastation, God's people prayed together, wept together, served together, shared what we had, carried one another's burdens, and stood together in the love of Christ. On behalf of Konyak Baptist Church, Mondown, and the people of Mon in general and Mon District, express our heartfelt gratitude to everyone who has stood with us during this difficult time. To the people of Nagaland and beyond, thank you so much for your prayers, for your love, for your generosity, and every act of kindness shown to our community at this time. We are deeply grateful to every individual, every church, every institution, every community, every organization, the state of government, the neighboring states, volunteers, rescue teams, and all who have extended relief materials,
financial assistance, and compassionate care. Your support has reminded us that even in the darkest storm, God's love shines through His people like you. Dear people of Mundaun, as we move forward, let us continue to stand together until every family finds hope, every broken heart receives comfort, every affected home has the opportunity to rebuild their home. May our homes be rebuilt, our roads restored, our community renewed. But above all, may our hearts be drawn closer to God, our faith be made stronger, our unity deepened, and our witness for Jesus Christ shine even brighter. The storms do not have the final word. Jesus is our shelter in the time of storm. To Him alone be all the glory, honor, and praise, now and forevermore. Amen. Tnyi pu chuma Krishanlan ateng lakpu Yahama pema yonga to nyai pu hipak ma nyompa kaya a shelter in the time of storm I wangyang ma pu lo chingai ado ngaumuk ma ya phanyang mongyong na tamma taman ateng lakpu anyo yelakpa shilu sa khawang pe chiang chapa ngotlak yong khui nyaya wang ngoy nyawa tampu nyom pada minyong panang kawang nang da yelak pamuyay manpa sa tumana tui sho pu hem loklak konyak hem ipu ko pli tamacha konyak hymnal number 421 episode kama tuman moy lancham sa yong yang lokha
sa teman jam yob yang teman tu sholak te ya teman candlelight service ngonang hado china tani teman kemcing ma yapai pulan tu ngau pong tam kai te ya muilan pa yang hado candlelight service ma mai tam ya ha. We invite all of you to please join with us as we light candles, share prayers, and stand together in love and in remembrance for the departed souls. Ado china moilan konda nga athama pai kayo sa ado China tamnang to kay matayabu ado candlelight service ching na yopa awang pangaw magma. Anyo ni sa pupama tamana yalak pa do nguy kalak hat ma tamana youth revival yalak. Tau kay makawang de yopa teman de cumai wan ma ya sanya le wang ngui pu ayen mai chu mai kawang moi man pa se yoblak anyo kawang de minyong palak tni pu ni nyu yong china anyo yana taye ba nang kawang ma pu hangi moi man ya hunang ki hado yu kai tau kay ma teman muilan cham yoblak akim teman fe nyom pa amen siang teman yopa sholak tau kay masato ibu hado ngau mag ni ya yang teman moilan cham yopa shoha yopa haleluya haleluya wang tang mango Achau ba ta ba yongwan ba kawang sipsi wang manang ubu kawang o chau ba kawang nang song da bai boy tani teman pai ma bu hu nang hayang boy tak puten bu gaya yu bulan ngonang yen ka no yong bu gaya yu bulan ngonang singamalam yambu gaya yu chila sidis mongo osunang hayang boy imano online ma lainang hayang maidam ya nang sa ating lakboy hayang outside mango bulan hayang mon district mong mango bulan tuman say bem jana sayang mong jang jana sayang tanap nang da yoboy kemnang o wangdang kawang chateli hayang nyulom balom kawang nang sisoma singa hayang yising ba bo anu amyang hangki say nang chaw damba amyang wena damyang pa hayang tumana singjang singa hayang anyo yising ba lingbu hado toiso lili kawang nang ngi ngonang hayang hangi ba ya fan ma waisi wangha yengibu hayang ngibu tuman mikma yengibu ngibu waisi wangha chumyang hobu cheng tumana chai dege hayang kawang nang ngau ma ya fan yang nanga hado situation esema tuman lodging dogma kawang nang songda la ibu nang mabu maidang lakpa angan wong healing ya kay hayang ating lakpu monghem ayong nang ya kay sa tuman yuyoy nokta yana dining yop nokta paiso mabu mongchang payichi hayang bawangdang kawang nang mabu jolo may hayang among may moheman pay yan na dampa hayang atia yop kembu anyo candlelight service nam nolak hadaw tayo da mamoylan may dam ya oklak chingna hadaw tayo da mo titigen na mga dam fanfa yu puay tola na se upa nang mga iyo amen.